Aikari a itura ria Riting riria riri hakuhe na ruhonge rwa guciarithia thitima rwa TAQUAL maratara miaka 10 kuma riria monire thitima ria muthia. Ona thengia wa gukorwo waya cia thitima kuma rũĩ-inĩ rwa TAQUAL haria thitima ici iciarithanagirio itukanĩirie mĩgũnda-inĩ yao na gũtwara thitima icigo-inĩ ingĩ cia bũrũri matikoretwo makiona umithio wĩna kĩene. Wagi wa thitima matũra-inĩ maria marĩ hakuhe na ceceni ĩno ũrerĩkana atĩ nĩ ũndũ ũtũmĩte mage ũthii wa na mbere na biacara ciao ikaga gũtherema na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwaka 90 stima ilitoka hapa ikaenda Nairobi. Sisi hatuna stima. Nyumba yetu ni giza na stima inatoka hapa. Sisi hata biashara yetu hatufanyi mpaka usiku kwa sababu ya nini? Stima. Tunaomba watu wa Kenya Power apatie hizi stima tuendelee kama Kenya wengine. Haji wa hapa hatuna stima hata kwa hizi manyumba. Stima inatoka hapa na inaenda Nairobi. Inasaidia wale huko juu. Hapa tuko na shida ya nyoka. Nyoka inatembea usiku, hata saa zingine unaweza tokea imeingia hata kwa nyumba. Lakini tunaomba kama tunaweza pata stima, hiyo mwangaza itatuokoa. Ati samaki tunaweza kupata hapa, na tukikosa soko hatuna mali pa kuweka kwa sababu ya stima. Kama tunaweza kuwa na stima, tunakuwa na diffuser hapa. Tunakipata samaki tunaweka, tunaweza kwa ile bei ambayo inastahili.